Nongpoh atas skhim, kereta Nongpoh atas skhim. Nah itu disebutnya ya kita observe barcode baki wei department ngiram kita langsung kita langsung ngitip kebangkiran emang berapa maka kada sisa kajing kalau kamu hadir kaya cooperation yang kajing langsung baro ngasukkan hadir kata kepada yo kelar dari pertama dari mission jauh dari India ke mission jauh ke state government bakta commission kalong ban pynpoi habaro thlew ye jong kino Shillong ke Shillong hadir ke state jongi hamme karaya Myntri tnad PHE ba Renikton Lyngdoh Tongkhar hakasau tarik kyllalyngkot ula thung mau Nongrim ya skim Umdih na skim Jal Jeevan Mission JJM kabalatip kum ke Nongpoh Greater Water Supply Scheme NGWSS kabadai skim Umdih ban pynpoi shaman ki thlew Iing Shnong ka Thain Nongpoh ya katei jingïalang la pynlong ha district library ha Nongpoh kanik project scheme Umdih antei ha jinglut kaba shi spotlight point nyophuwe klur tengka da Jal Jeevan Mission lengba ka Ministry of Jal Shakti jo ka sarkar pedeng bat kum juru na ka sarkar jilla hakate ka sngi la dan lang ba Mir Bons MLA Nongpoh ba Balajit Rani MDC Usaid Muhammad Andali Brazi Commissioner and Secretary PHE ka kong BM Lindem Chief Engineer PHE ka jilla ki officer ba pher na tnad PHE kinoyalam Shnong bat ki wei ki riurang ba Haka katsan tarik jong August ara jaka kendai. Yakni ke skim Jal Jeevan Mission tu kam kadei ke skim kapa lawanra ke sarkar kami Henry kadon kata in partnership but ke government of Meghalaya but the state government Slem ke jingïalang but ke sarkar jala jongi Yumla akan pynlong ya kan skim Jal Jeevan Mission dengan apa akan bersuatu epi baik kam dei tangga skim sarkar jong sarkar kami kadei ru jong skim jong jala Meghalaya hi borokowe namar ba kani kadei jingïalang tang bat ke sarkar kadei ru jingïalang bat hi ki baik nong Shhnong namar kamat pagkongsan tam hapo ka Jal Jeevan Mission kadei jingïalang baki pai pa maki on a partnership with the communities